Tariki ya 15 Nyakanga yari yitezwe mu munsi w'amateka mu karere k'ibiyaga bigari, niyo tariki amasezerano y'ibanga n'igitutu cya Washington byagombaga kubyara umusaruro ugaragara ku rugamba rwo mu burasirazuba bwa Kongo. N'uyu munsi nyamara uyu munsi wageze, izuba rirarenze, ijoro riragwa, ariko nta modoka za gisirikare zigeze zigaragara zambuka umupaka zisubira inyuma. Nta tangazo rya gisirikare ryasomwe. Ese byacitse? Ese Washington yarabeshye cyangwa hari ikindi kintu kinini cyane gihishe mu nyandiko z'abadiplomate, abantu basanzwe batari kubona n'amaso yabo? Ikaze mu icukumbura ryacu ryihariye ku masezerano ya Washington. Muri iyi minota ikurikira tugiye kwinjira mu mutima w'intambara idakoresha amasasu, ahubwo ikoresha amagambo yatoranyijwe n'abahanga mu bya politiki mpuzamahanga. Tugiye kureba inyungu u Rwanda ndetse n'abahuza ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari kuvuga ku kintu kimwe, ariko bakoresha imvugo zinyuranye bidasubirwaho. Amerika ikavuga gucyura ingabo, naho Kigali ikavuga gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Ese ibanga ry'imvugo rihishe iki ku mutekano w'u Rwanda, ejo hazaza ha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inshingano ya cya gihangange cy'isi Washington? Mu mateka ya diplomasi hakunze kubaho igikoresho cyitwa constructive ambiguity, cyangwa se gukoresha amagambo afite ibisobanuro byinshi ku buryo buri ruhande rubona ko rwohejwe, nyamara mu by'ukuri bose bari gukurura umugozi umwe mu cyerekezo kimwe. Nibyo birimo kubera mu masezerano ya Washington. Mu matangazo yose aheruka gusohorwa n'ibiro by'ububanyi n'amahanga bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikintu cya mbere cyagezweho cyangwa cyari kibandagaho cyane cyari ukosa igitutu hagati ya Kigali na Kinshasa kugira ngo haboneke agahenge. Nyamara imvugo yabo ihoraho ni gucyura ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo. Amagambo nk'aya ku gihugu nk'u Rwanda afite uburemere bukabije ku mategeko mpuzamahanga. Kuki? Kuko kwemera imvugo ya Washington mu buryo butagira impaka byaba ari ukwemera ko mugaragara ko ingabo z'u Rwanda zari ku butaka bwa Kongo nk'umutera cyangwa uwateye cyangwa aggressor. Aha niho hazi ubuhanga bw'icyo twakwita doctrine y'umutekano w'u Rwanda. Kuba ikibazo cy'umutekano muke cyabyuka mu burasirazuba bwa Kongo, Leta y'u Rwanda yarwanye ku gihagararo cyayo, ntiyajenjeka. Ntabwo ikoresha ijambo kujya muri Kongo kurwana, ahubwo ikoresha imvugo idakuka, imvugo idahurwaho amategeko cyangwa idatuma bagongwa n'amategeko. Bati twafashe ingamba z'ubwirinzi ku mbibi no ku mutekano w'igihugu kubera ibitero n'ibikangisho bya FDLR na FRDC. Tekeza neza kuri ribanga ry'imvugo, ivugo ya Washington gucyura ingabo ishyira igitutu kuri Kigali ngo yerekane ko ihagaze neza nk'umuhuza ukomeye ufite ubushobozi bwo gutegeka intambwe za gisirikare mu karere. Mu maso y'inteko ishinga amategeko ya Amerika Congress bigaragara ko Washington iri gukemura ikibazo cy'intambara. Imvugo ya Kigali gukuraho ingamba z'ubwirinzi ivuga cyane ku nshingano y'ikirenga y'igihugu cyose kwirinda. Mu mategeko agenga umuryango w'abibumbye ingingo ya 51, buri gihugu gifite uburenganzira bwo kwirinda mu gihe cyugarijwe cyangwa gishobora kuraswaho n'ibikangisho bikomeye by'umwihariko by'intwaro bihungabanya umutekano. Bityo rero igihe u Rwanda ruvuga ko ruzakuraho ingamba z'ubwirinzi ari uko impamvu zateye cyangwa impamvu yatumye u Rwanda rushyira izo ngamba zikuweho. Ruri gutanga ubutumwa budaca ku ruhande. Impamvu si M23, impamvu z'amabuye y'agaciro, impamvu ni umutwe w'iterabwoba wa FDLR wahawe rugari ku mupaka wacu. Aha niho hahishe ryabanga ryose ry'amasezerano ya Washington. Impande zombi ziri kuvuga igikorwa kimwe cya gisirikare ku rugamba, ariko buri wese aragikoresha mu mvugo imurinda gutsindwa mu rukiko rwa politiki mpuzamahanga. Abasesenguzi benshi bafite ubumenyi buke ku karere k'ibiyaga bigari bakunda kugwa mu mutego wo kureba ikibazo cya Kongo nk'akaduruvayo ka vuba aha ka M23 na FRDC. Ariko iyo uri umunyamakuru ucukumbura cyangwa umuhanga mu bya gisirikare wa Kigali, ubuzi ko intandaro y'uwo muriro wose ucumba igoma Rucuru ndetse na za Bukavu naho hose ifite imizi ikomeye cyane
imizi yafatiwe mu mateka y'icuraburindi ry'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Ntitwakumva amasezerano ya Washington cyangwa imvugo ya Kigali tutabanje kureba kuri FDLR. Uyu mutwe ntabwo ari umutwe usanzwe wa gisirikare urwanira ubutegetsi mu ishyamba. Ni umutwe wa gisirikare washinzwe, ugaburirwa kandi uyoborwa n'abasirikare bakuru ba ex-FARC n'intera hamwe bashyize mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 igihe bahungiraga mu cyitwaga Zaire. Batwaye ibikoresho bya gisirikare, ariko igikomeye kurusha byose batwaye ingengabitekerezo ya jenoside. Kuva mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda kugeza ubu, uyu mutwe wahinduye amazina inshuro nyinshi, kuva kuri Aleri kugeza kuri FDL Foka, Synergie cyangwa intwaro bagendana mu mazina mato y'ikinyoma mu mashyamba ya Kongo. Ariko intego yabo ntabwo yigeze ihinduka, n'ishingiro rimwe gusa: guhungabanya, gutera ubwoba no kugerageza guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda mu gihe bakomeza kwica n'ibitero ku banyekongo. Ubwo n'ibitero bagaba ku banyekongo bavuga ikinyarwanda, ni ukuvuga by'umwihariko abatutsi ba Kongo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niyo mpamvu igihe Washington ibwira Kigali iti kura ingabo zanyu muri Kongo, Kigali gasubiza muri rwa gisirikare n'amateka iti nta gihugu ku isi cyarebera mu gihe umutwe wahize gutsemba abaturage bacyo wambitswe impuzankano z'igisirikare cya leta y'abaturanyi FARDC, wahawe intwaro ziremereye, misile zihanura indege n'imbunda za kure, amartilleri, kandi bawushyize mu birometero bike cyane hafi y'umupaka wa Gisenyi na Kinigi. Muri mirwa Kigali ukurikije iyi myumvire, ingamba z'ubwirinzi zibaho gusa kuko FDLR ibaho. Kuraho FDLR noneho uyica intege cyangwa uyikure mu gisirikare cya Kongo, uyambure intwaro ndetse uyirandure burundu. U Rwanda ruhite rubona ko ibikangisho cyangwa ibyo bitero bishobora kuba byahungabanya umutekano w'u Rwanda ku mupaka birangiye burundu. Rero rwa ruzitiro cyangwa cya gikingi cya gisirikare cyitwa ingamba z'ubwirinzi gishyirwe ku ruhande. Reka tugaruke ku cyabaye ku ya 15 Nyakanga, ubwo ndavuga uyu munsi, ku cy'abantu benshi bagize amasiko yuko intambara igiye guhagarara, undi munsi ukaba ugiye kugerwaho cyangwa ukaba ugiye gutangira nta gisasu na kimwe gicogoye mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi ni ya mpamvu abasesenguzi benshi bacikwa mu masezerano yo ku rwego rwo hejuru nk'aya Washington cyangwa ayi Rwanda na Nairobi. Ubwo turavuga na Yaduha na Montreal, amatariki shingiro cyangwa deadlines ntabwo abari nk'isarura ryo mu murima, aho umuntu agera ku munsi wo gusarura ibigori akabikuraho nyine ntawe umubujije. Tariki ya 15 Nyakanga rero yari yateganyijwe nk'ikimenyetso kigaragaza ko inzego z'ubutasi n'abagaba bakuru b'ingabo b'impande zombi babonye ibimenyetso bya mbere by'uko buri ruhande rufite ubushake bwo kubahiriza ibyo rwanditse. Ibi byatangajwe na sekreteri wa Amerika, sekreteri Rubio, umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika. Mu by'ukuri ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya gisirikare yarambye, bakaba bavuga ko ririmo ibyiciro bitatu bikomeye, kandi ibyo bishingiye ku cyizere n'ingamba zifatika, si ku magambo yo mu binyamakuru gusa cyangwa mu mbwirwaruhame z'abayobozi nka Marco Rubio, Donald Trump cyangwa n'abandi bose nka Amasasu. Icyiciro cya mbere, kugenzura no kuzimya amasasu, verification and ceasefire. Hano naho inzego z'ubutasi za Amerika ukoresheje satellite n'utudege tutagira abapilote drones zirimo kugenzura niba intwaro ziremereye ziri guhagarara cyangwa ziri gusubizwa inyuma y'imirongo y'imirwano. Icyiciro cya kabiri, kugabanya kandi kuhandura burundu FDLR. Kino nicyo gice cyangwa ni wo mutima w'aya masezerano. Kinshasa igomba kugaragaza intambwe zifatika zo guhagarika ubufatanye bwa gisirikare no kurekura n'aba FDLR mu mitwe, no kurekurana, so kurekura ahubwo no gutandukana nabo bya nyabyo n'aba FDLR mu mitwe n'inshuti zabo nyine zo muri Wazalendo mu nkambi n'imirongo ya mbere.
hagati aho wazalendo risobanura abakunda igihugu, ariko ibyo aba bazalendo cyangwa bahoze ari abamayimayi bakora twese turabizi. Ku cyiciro cya gatatu, kugabanya ingamba z'ubwirinzi. Nyuma y'uko Kigali yaba yemerewe cyangwa ibonye raporo y'uko cya gikorwa gikomeye cyane cy'iterabwoba kivuye ku mupaka wayo, nibwo hagomba gutangira igikorwa cyo kumanura ikigero cy'ingamba z'ubwirinzi nk'uko amasezerano abiteganya. Iyo wumvise ubu buryo bukurikirana uhita ubona neza impamvu iya 15 Nyakanga yagombaga kurangira gutya. Intambara ya gisirikare n'iy'ubutasi iri kure cyane yo kurangira. Abanyadiplomate cyangwa abadiplomate baracyari gutera intambwe ziteye ubwoba mu mwijima, bapima niba umwanzi ari bwubahirize icyiciro cya mbere n'icya kabiri kugira ngo bahite bashyiraho icya gatatu. Nta ruhande na rumwe rushaka kurekura intwaro zarwo hakiri kare ngo rurwane cyangwa ngo rwemere rurega gatuza hejuru y'impapuro zasinyiwe i Washington. Tugeze ahantu hakomeye cyane mu icukumbura ryacu. Ese abantu baribaza bati kuki Washington ahantu hakomeye, ni ukuvuga ahantu h'ikirenga mu nkubiri z'intambara zo muri Ukraine n'ibirimo kubera mu burasirazuba bwo hagati Middle East, igizayo umwanya wayo ikamara imyaka ifasha gusunika kugira ngo ibintu bikomeze gutinda, noneho yarangiza ikicaza abakuru b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese nirwo rukundo ikunda abaturage ba Goma na Bukavu cyangwa abanyarwanda bo ku mupaka? Mu by'ukuri muri Geopolitics nta rukundo rubaho, habaho inyungu gusa. Amerika ifite inyungu eshatu za mbere mu kibazo cya Kongo n'u Rwanda. Inyungu ya mbere, abarwanyi b'Uburusiya ndetse n'abacancuro ba Wagner babaye Africa Corps, ngira ngo murabizi nkuko twakomeje kugenda tubibabwira. Washington irareba neza ibirimo kubera muri Mali, Burkina Faso na Niger, aho igisirikare cy'Uburusiya kigenda kigarurira amaboko y'ibihugu byinshi bya Afrika. Igihe cyose ubutegetsi bwa Kinshasa bukiri mu kaduruvayo cyangwa bugikora mu kaduruvayo k'intambara idashira kandi bikagaragara ko budashoboye gutsinda, icyago nuko abanyapolitike b'i Kinshasa bahita bashaka kwisunga Moscow cyangwa abacancura b'Abarusiya ba Wagner, ubwo ndavuga Africa Corps, ngo bafashe ku rugamba nk'uko biheruze kugenzwa muri Centrafrica. Amerika ntigomba kwemerera ko intambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyara ikindi cyicaro cy'ubutegetsi bw'Uburusiya mu mutima wa Afrika. Cya kabiri, amabuye y'agaciro agezweho cyangwa y'ingenzi muri iki gihe bita critical minerals. Akarere k'ibiyaga bigari cyane uburasirazuba bwa Kongo ni ububiko bwa nyuma bwo mu nda y'isi bw'amabuye ya coltan, lithium, cobalt. Hano ni amabuye akoreshwa mu gukora amabatiri y'imodoka z'amashanyarazi, electric vehicles, Tesla ndetse n'ibindi bitandukanye. Tutibagiwe n'inganda za gisirikare z'ikoranabuhanga abakomeye bakomoramo intwaro zabo mu myaka 50 iri imbere. Ubushinwa rero bumaze kwinjira mu gihe gikomeye cyane, ndetse Ubushinwa bukaba bufite ibirombe binini byinshi muri za Katanga na Kivu. Leta rero zunze ubumwe za Amerika zigomba kugarura umutekano ku buryo amasosiyete yayo abona uko yinjirira muri uwo mutungo udashira nta sasu rivuga hejuru y'aba engineer bayo, no kuvuga ngo no kugira ngo bashakire umutekano ayo makampani yabo. Cya gatatu ni ukwizerwa nk'umuhuza w'ikirenga. Iyo Amerika ivuga ko igiye kugarura amahoro, ikoresha imvugo ikomeye nk'izo gucyura ingabo kugira ngo ikore ku mutima w'amahanga. Ibishaka guca intege undi wese watera amaso amasezerano ya Washington cyangwa aya Rwanda n'ayananiranye za Nairobi, ubwo tutagiye na za Doha, zikomeje kuba agaterera nzamba, ikerekana ko igipfunsi n'ubwenge bwa Washington aribyo byonyine bishobora gukura impande zombi mu cyobo zikururana ku rugamba. Mu gusoza iri cukumbura rirerire ku byabaye cyangwa kubihari nyuma y'itariki 15 Nyakanga iri kurangira, icyo dukwiye kuvanamo si ugucika intege ngo kuko nta gishyashya kigaragara mu magambo no ku maradiyo ndetse n'ibyatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo dukwiye kumenya ko turi kureba
ihererekanya bubasha rikomeye rya diplomasi ku rugamba rubyaza umusaruro amagambo n'inyandiko kugeza igihe bizahinduka ibikorwa ku butaka. Amagambo ni amategeko, niyo mpamvu usanga amasezerano afite ibice bigoranye kumenya aho Washington ishyira ikirango cyo gucyura ingabo z'u Rwanda kugira ngo ikebure rubanda ko hari igitutu yatsindagiye kuri Kigali nk'uko amategeko mpuzamahanga bisaba. Gusa muri uwo mwanya nyine u Rwanda rukaba ruzicara rwemye rugashimangira ko ikibazo atari intambara yo mu mvugo za politiki za Kinshasa, ahubwo ko ari intambara yo kwirinda umutwe wa FDLR mu magambo ahebuje gukuraho ingamba z'ubwirinzi, ari uko FDLR irandutse cyangwa iranduye burundu. Izi mvugo zombi rero zirasa na bya bihu bihabanye bishingiye ku nkiko zimwe za diplomasi, zose zigaragaza intambwe zimwe zigomba guterwa ku butaka guca intege burundu wa mutwe wa FDLR wakomeje kugenda uba umutima w'iki kibazo, by'umwihariko ku bikorwa ikora mu mashyamba ya Kongo n'impinduka zifatika ku ruziga rw'umutekano uhamahoro u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington ntirizagenwa n'amatariki ashize nka 15 Nyakanga, ntirizagenwa n'itangazo risinywe muri hoteli mu gihugu cy'amahanga, ahubwo riri mu biganza by'inzego z'ubutasi ku rugamba n'ubushake nyakuri bwo gukora ikintu kimwe. Abaturage bo ku mpande zombi bakomeje kurira gusa kurandura ibyago bya FDLR n'amateka ya jenoside yo muri kariya karere, ng'abantu bamanura intwaro kuko amazu atagikumbura ibitero. Murakoze cyane kubana natwe muri icukumbura ryacu ry'uyu munsi. Niba ubonye ko iri cukumbura ari ukuri cyangwa ari ukuri kwagutse ku masezerano akomeye ya Washington ku karere k'ibiyaga bigari, sangiza abagenzi bawe iki kiganiro, ukande like kandi uhasiga ibitekerezo byawe hano hasi. Dukomeze twibandire 5 kuri 5. Mugira amahoro.